palungan na diya. Ha? Unsa? Di ka manglaba? O pang nilhig ya, na bagong silhig. Di ka manglaba panilhig ha. Nakay agi diha. Te, ambil na yung charger sa kwarto, be. Kalimot mo ko, te. Kwarto.
charger. Sa kwarto. Thank you. Ano siya na? Spider-Man. Ah. Okay. Spider-Verse.
Salamat James, gift. Salamat sa pagbisita. Balikan takaw niya ha, balikan takaw niya.
Te, panilig, te!